isi y'umujyi wa Las Vegas usanganirwa n'uruhurirane rw'amahoteli n'inzu z'imikino y'amahirwe casino, byose birwanira gutsindira umutima wawe. Reka dufate aka gace nk'urugero mu majyepfo y'umujyi w'agatangaza Las Vegas. Urahasanga iyitwa Exabila Hotel isa nkaho iri mu mujyi rwagati. Nanone kandi hari Luxor ifite ikibumbano cyo mu mateka ya Egypte, ndetse kandi ikaba yubatse mu buryo bwa pyramide nazo zo mu mateka ya Egypt. Ku rundi ruhande urahasanga Mandalay Bay Resort nayo ifite inyubako zizengurutswe n'ibirahure bisa nka zahabu. Ariko umuntu uhisemo Luxor Hotel abasa nk'ujugunywe mu isayo y'urusimbi n'amaduka acuruza ibintu bitandukanye, byose biba bisa nk'ibikwizanira muri iyo nzu imwe cyangwa ebyiri y'amahirwe. Ahangaha uhasanga casino eshatu zose zihurira muri koridori inyuramo abakiriya bose. Ku rundi ruhande kandi ikintu gitangaje muri uyu mujyi nuko ushobora gukoresha serivisi za hoteli imwe uri mu yindi. Ibi bikunze gushoboka cyane cyane hagati ya The Horseshoe Hotel izwi nk'iyaba Bailey na Paris Hotel, zombi ziherereye mu mujyi rwagati. Gusa nanone wakwibaza kuki izi hoteli zibyoroshya gutya zakabaye zihanganye. Ese ntibagakoze ibishoboka kugira ngo hagume honyine? Ibi byose impamvu nta yindi nuko izi hoteli zombi Horseshoe ndetse na Paris zikomoka kuri kampani imwe ariyo Caesars Entertainment. Hanyuma andi mahoteli atatu Luxor, Mandalay Bay na Exabila Hotel nazo zigakomoka kuri kampani yindi yitwa MGM Resort International. Aniyo niyo makampani manini muri industry, kuko kimwe cya kabiri kirenga cy'amakasino ari muri Las Vegas n'ayizi kampani zombi. Ntago ari ibyapfuye kwizana gusa. Kugira ngo izi kampani zibe ziyoboye ni amateka maremare, byanyuze mu nzira ndende kugeza ubu. Reka dusubize amaso inyuma mu mwaka w'1989, umwaka Mirage Hotel yafungurwaga igafungura imiryango muri Las Vegas. Muri icyo gihe ubukerarugendo bwasaga n'ubugenda gake cyane. Nk'urugero, Mirage yaje hashize nk'imyaka 16 nta casino nshya ifungurwa muri Las Vegas, gusa yikiza byarayihiriye. Kimwe mu bintu byatumye ikundwa cyane ni ikirunga bakoze ubwabo hagati muri hoteli gihora kiruka. Bakagira n'umugoroba wa Seyfried na Roy, imwe muri show zari zikunzwe zakoze amateka cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mirage Resort nibo batangiye ikiragano cy'imyubakire igezweho no kugura za business. Mu 1990 Circus Enterprises nabo bafunguye Exabila Hotel. Yo yaje ubona target yabo ari imiryango, bagashyiraho gahunda zituma imiryango ihasohokera, cyane cyane urusimbi rwakinwaga n'ababyeyi hagati y'umupapa n'umumama. Hejuru muri etage niho bakiniraga, naho abana babo bakamanuka bagakinira hasi muri basement, bagakina imikino y'abana itandukanye. Mu 1992 Promus Companies yari isanzwe ifite Holiday Inn Hotel, bayihinduriye izina bayita Halas. Mu 1993 Las Vegas yungutse izindi casino eshatu. Kampani yitwa MGM Grand yafunguye MGM Grand Hotel, Mirage Resort nabo bafungura Treasure Island, naho ya kampani nakubwiye yitwa Circus bafungura yitwa Egyptian Team de Luxor. Ku munsi wo kuyifungura abantu ibihumbi byinshi bari baje kwihera ijisho ibyavugwaga na buri wese mbere y'uko ifungura. Indi kampani yitwa Bell Entertainment nayo yatangaje inashyira hanze igishushanyo mbonera cy'indi casino bari bagiye kubaka. Icyo gihe bari basanzwe bafite indi yitwa Bailey's, ubu ngubu ikaba yitwa Horseshoe. Bahise batangaza indi casino yagombaga kubakwa ikitwa Paris. Niwumva mvuga casino cyangwa hoteli ntibigucange, ntaho bitandukaniye muri Las Vegas, kuko muri uyu mujyi wa Las Vegas nta hoteli iba idafite casino cyangwa se imikino y'urusimbi cyangwa se ubyita imikino y'amahirwe. Bailey Entertainment rero bafungiye iyo Paris, ubu ngubu ikaba izwi nka Eiffel Tower, n'ubundi ikaba yubatse imbere ya Paris Hotel. Muri uwo mwaka kandi Promus Companies bahinduye izina bitwa Halas Entertainment. Hanyuma mu 1996
iyitwa Hilton Hotel yatangiye kwigaragaza muri Las Vegas. Iyi kampani n'ubundi yari isanzwe ifite n'indi yitwa Flamingo Hotel, ubu akaba ari isigaye igikora mu za kera batangiranye muri Las Vegas. Nyuma rero icyaje kuba nuko Hilton Resort baje gufungura kampani twahoze tuvuga haruguru ariyo Bail Entertainment. Byumvikane ko ariyo yahise ifata Baileys na Paris Resort, yasaga nkaho ikiri mu mipango yayo ya mbere icyo gihe. Mu kubyuzuza neza, imyaka mike nyuma yaho Hilton yari imaze kugira kasino 3 kugeza na n'ubu ziracyahari. Muri uwo mwaka kandi habaye ikintu gikomeye muri Las Vegas, aho kampani ebyiri zikomeye nahoze nkubwira haruguru zihuje zikora umushinga umwe bawita Monte Carlo. Ibyo bita joint venture, guhuza kw'amakampani bagahurira ku mushinga umwe. Uwo mushinga niwo waje kubyara hoteli kuri ubu yitwa Park MGM. Hashize umwaka MGM Grand bafunguye iyitwa New York. Nimwe mu nyubako nziza kandi zari zitangaje muri icyo gihe. Mu 1998 Hilton baje kugura kasino zakoreraga mu mahoteli yose. Mu 1998 Hilton baje gukura kasino zakoreraga mu mahoteli yabo yose bazihuriza muri imwe bise Park Place Entertainment. Mu mwaka wakurikiye Mirage Resort bafunguye indi hoteli bise Bellagio. Yaje guhita yigarurira imitima ya benshi bitewe n'amazi abyinira imbere yayo mu buryo buryoheye amaso. Naho mu 1999 Circus bafunguye indi hoteli bayita Mandalay Bay Resort, ariyo natangiye mbabwira izengurukijweho ibirahure bisa nka zahabu. Ikindi kandi ntabwo iyi kampani yakomeje kwitwa Circus, ahubwo yahinduye izina yitwa Mandalay Resort Group. Hanyuma mu mwaka w'2000 ukwihuza kw'amakampani akora iby'amahoteli byarakomeje. Kampani twabonye mbere yitwa Park Place yaguye ibirindiro byayo mu buryo budasanzwe maze bagura Caesars Palace Hotel. Nanone kandi MGM Grand nayo igura Mirage Resort bahita bayita MGM Mirage. Guhanganira igikundiro n'igitinyiro hagati y'amahoteli muri icyo gihe byari ku rwego rwo hejuru cyane. Bitihise mu mwaka wa 2003 Park Place bahinduye izina yitwa Caesars Entertainment bari bamaze kugura, kuko ariyo brand yari izwi iturutse kuri hoteli ikomeye n'ubundi bari baguze mu myaka 3 ishize, ariyo nahoze nkubwira Caesars Palace Hotel. Biturutse ku ihangana ry'amakampani ane byatumye muri 2005 ubu umwaka udasanzwe mu mikorere y'amahoteli muri Las Vegas. MGM Mirage yahise ifata Mandalay Resort, hanyuma imitungo yose ihuriza muri kampani. Icyo gihe byahise biyigira kampani ya mbere nini ku isi mu zikora ibijyanye n'imikino y'amahirwe. Gusa nanone ntibyarambye, byari by'akanya gato. Amezi 2 gusa nyuma habayeho ikintu gikomeye cyane muri industry ya casino, aho Halas Entertainment na Caesars bemeranyijwe deal isa nk'itarashobokaga. Deal yemereye Halas Entertainment kugura Caesars Entertainment. Kugeza ubu industry ya casino muri Las Vegas yose yasaga nkaho iri mu biganza bya kampani ebyiri gusa, Halas Entertainment na MGM Mirage. Muri uwo mwaka kandi Halas yahise inagura indi yitwa Imperial Palace Casino, kuri ubu izwi nka The Link. Ntibahagaze kuko banaguze iyitwa Barbary Coastal Hotel, ubu ngubu yo izwi nka The Cromwell. Mu 2009 MGM Mirage yaje kugurisha Treasure Island ku munyemari Phil Ruffin, bafungura complex nshya bise City Center irimo amaguriro, inyubako z'amacumbi ndetse n'amahoteli. Halas Entertainment nayo yakomeje kwagura ibikorwa byayo, bagura The Planet Hollywood Hotel, hanyuma kampani zombi zihindura amazina yazo. Halas Entertainment yasubiye ku izina ryayo Caesars Entertainment, naho MGM Mirage ihinduka MGM Resort International. Ibi bihangange uko ari bibiri byakomeje kwaguka maze byiharira isi y'urusimbi muri Las Vegas no ku isi muri rusange. Uyu munsi wa none inzu z'urusimbi mu majyepfo ya Las Vegas ziri mu maboko ya MGM Resort International, naho izo mu mujyi rwagati zikaba mu maboko ya Caesars Entertainment.
ni mu gihe izo mu gice cy'amajyaruguru ziri mu maboko y'andi makampani atandukanye mato mato ugereranyije n'izo ebyiri. Muri rusange kasino 27 nizo zibarirwa muri Las Vegas. Igitangaje nuko 17 muri zo ziri mu maboko ya MGM cyangwa Caesars. Izi kampani zombi zagiye zishyiraho gahunda z'ibihembo ku bakiriya, izo gahunda zigakora mu mahoteli yazo zose. Bivuze ngo uko ugenda ukonsoma muri imwe muri hoteli zayo bikongerera amanota wanakoresha mu yindi hotel. Urugero, amanota utsindiye muri imwe muri hoteli za Caesars Entertainment, iyo ugiye mu yindi hoteli yabo ya manota urayakoresha. Ikindi kandi bitewe n'umubare w'amanota ufite ushyirwa mu byiciro runaka binagendana n'inyungu zitandukanye. Iyi systeme yashyizweho n'izi kampani ebyiri zihanganye nk'uburyo bwo gushaka no kugumana abakiriya babo, hirindwa ko bajya ku rundi ruhande bahanganye. Gusa nk'uko iyo karita igaragara iraduha igice kimwe cy'inkuru, kubera ko niwitegereza neza uraza kubona indi kampani itavuzwe yitwa Vici Properties. Vici Properties ushobora kurambura nka Vinividi Vici. Vici Properties niyo nyiri MGM Grand icungwa ndetse ikagenzurwa na MGM, ihanganye mu buryo bweruye na Caesars. Reka turebe ngo Vici Properties ni iki. Hagati aho mu mwaka wa 2010 MGM na Caesars nizo kampani zari zigihanganye muri Las Vegas. Gusa mu buryo abantu batazi, Caesars yagendaga isa nk'igwa. Nubwo yagendaga igura izindi kampani nyinshi, Caesars Entertainment yagendaga isubira inyuma mu mikorere yayo. Hanyuma kampani ebyiri z'ishoramari, Apollo Global Management na Texas Pacific Group, zirihuza zigura Caesars Entertainment bayigurira mu buryo butuzuye neza. Ibi bivuze ko igice kinini cy'amafaranga yiguze cyari ideni. Hanyuma imitungo ya Caesars igakora nk'ingwate. Iyi deal yo kuyigura yari ifite agaciro ka miliyari 13.7 z'amadolari y'Amerika. Bikayigira deal ya kane mu zari zihenze kurusha izindi muri icyo gihe. Gusa nyuma yaho structure bayihaye yabaye amayobera kuri benshi, ibyatumye abayigurishije ku ideni biyumva nk'abagambaniwe. Igurwa rya Caesars Entertainment riba nk'icyorezo. Caesars Entertainment yaje gutangirwa ikirego ku ngingo ya 11 mu mategeko ajyanye no kurinda ibihombo mu makampani. Gusa biba mahire urukiko ruza kunyurwa n'imipangu Caesars Entertainment bagaragaje yo kwikura mu ideni rya miliyari 18.4 z'amadolari y'Amerika. Caesars yakoze urugendo rutoroshye rw'imyaka 2 yo kongera kwisunganya hagati ya ba nyirayo na ba nyirideni. Nyuma na nyuma byananiranye, ba nyirideni baje kugura 2/3 bya Caesars Entertainment. Hanyuma Apollo na Texas Pacific Group imigabane yabo iragabanyuka muri Caesars Entertainment Corporation, basigarana 16% gusa. Nyuma baza kuvamo burundu. Ikintu gitangaje cyaje kuba rero nuko Caesars Entertainment yaje kwigabanyamo amakampani abiri atandukanye icikamo ibice. Uko niko Vici Properties yavutse. 100% yari kampani y'imitungo itimukanwa yagombaga gucunga amakasino yose. Byumvikane ko Vici Properties yacungaga ubutaka n'inyubako ziburiho, hanyuma Caesars Entertainment ikagenzura ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa muri izo nyubako. Ikindi kandi urumva ko Vici Properties ntaho yahuriraga n'imisoro nk'ikigo cy'ishoramari mu by'imitungo itimukanwa gusa, byatumaga itarebwa n'umusoro ku nyungu. Nkuko ibyo byose byakozwe muri Caesars Entertainment, intambwe nk'iyo yaratewe muri GM Resort twabonye yasaga nkaho yiyeguriye amakasino yo hagati mu mujyi. Naho haje kuvuka kampani yitwa MGM Group Properties, nayo yafashe inyubako zubatsweho amahoteli n'ubutaka byose. Hanyuma MGM isanzwe isigara isa nkaho ikodesha igakora ibikorwa by'ubucuruzi nkuko twabibonye kuri Caesars. Mu kugurisha inyubako zayo, amakampani ya MGM na Caesars byatumye zibona amafaranga yo kwagura ibikorwa byazo mu gihe kizaza, cyane cyane mu guhindura imikorere y'urusimbi. Na cyane ko intego yacu muri iki kiganiro ari ugusobanukirwa intambara y'urusimbi muri Las Vegas, kandi tukaba twabonye izi kampani arizo ziyoboye
atari muri Las Vegas gusa ahubwo no mu isi igezweho y'ikoranabuhanga mu byo gutega, urugero nko kubetinga ku mikino, sport betting businesses. Urusimbi rwatangiriye muri Las Vegas, byarangiye ruhindutse ubucuruzi mpuzamahanga ku isi yose. Mu mwaka wa 2019 iyitwa Eldorado Resort yaguze Caesars Entertainment biyigira igihangange kurushaho mu rusimbi. Deal yatwaye akayabo ka miliyari 17.3 z'amadolari y'Amerika. Kwihuza na Eldorado Resort byatumye Caesars Entertainment yaguka mu buryo butangaje. 2022 nayo ni umwaka wabayemo indi deal y'amateka aho Vici Properties yaguze MGM Group Properties, bituma Vici yiyegurira inyubako zose zikorera mu rusimbi yaba mu gice cyo hagati n'amajyepfo ya Las Vegas. Nk'uko byumvikana, intambara y'urusimbi muri Las Vegas iri mu buryo bubiri, aho imitungo itimukanwa nk'inyubako n'ibindi biri mu maboko ya Vici Properties, company itandukanye na za zindi ebyiri zihanganye twabonye. Usibye kuba ariyo nyiri nyubako Caesars na MGM bakoreramo, Vici Properties nayo ubwayo ifite hoteli yitwa Venetian Hotel ndetse n'ubutaka T-Mobile Arena yubatsemo. Business y'imitungo itimukanwa yamaze kuba business ifunguye muri Las Vegas. Amakampani akomeye nka Blackstone Group ari kwinjira muri iki kibuga, aho baguze Bellagio, The Cosmopolitan na The Aria Hotels mu mujyi rwagati. Intambara y'ubucuruzi muri Las Vegas yamaze guhindura isura, ntikiri urusimbi gusa, ubu yinjiye no mu bucuruzi bw'imitungo itimukanwa. Muri uyu mujyi wa Las Vegas nta kuryama, birasa nkaho iyi ntambara itazigera irangira na gatoya. Ahangaha niho dusoreje iby'intambara y'urusimbi muri Las Vegas. Reka nkushimire cyane ukomeje kugenda ukurikira ibiganiro byacu. Kora subscribe, like, share na comment, ubundi ujye ukomeza kureba ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ni kuri Top 250. Nge nitwa Joshua Mutuyimana.